Hi guys, welcome back to my channel. Ado mayam ai gi samje ubada dum khangam mani ai gi samje pura rough oire bako color tai ru bagi samje pura kreng kreng lauraga adu jana ngasi se ai se keratin treatment tau ge na ai se lak pani ado hitak te sal laga se se ngairam bani bako yengam bani se ke jerum man re mayam seat lorni duloga ta thoni thadoni thadolaga ai treatment do hold doine ba adu laga mu treatment laga se spa to ke to ni samje pura rough oire ba pura to charu do mai tawreba ado mayam han bagi process hoina ko hidak tai re dular ka thadoi dum thak ai gi samje lik sulik chei ba ko yam su kup padu oye ba adu mathak to kom color tai chalu bagi samje pura khoi kreng kreng law ba khoi ma kamai hai ni pai ba da yam na kai nu ijab do adu do oira ba adu duna ise tau thora ge na la ba ne ba ko asi lora ga straightener na khara chingani adu lora ga spa tau do ne ba ko ado mayam yeng minar se ado mayam ise blog se namse nammo se tara dum khara budi video law re ba ko do ise dum sema bani ado khoi se se ga han bagi hidak tai lora ga thadok lora ga se ga straightener na chingba hauga draw bani ba ko adu du ga isam je lik sulik cha ba adu mathak ta amu color mu te salore samje si lora pa da yaw da bra khang de mayam adu na dum wari sanaram bani se ga kamai kamai tau ba khot ba ina khoi se phagi su taunar ma de khoi se maitai ma sen ta maitai nga ta oi bagi ko adum nungai ba do sigi parlor se ai dum ase se ga nam bana change ba se paila pul la lai bani ba ko ado dum mayam ai process to mathang mathang ulage color je black color de pa de atu ma chu color je samje color te ro gen khan ne ba na nai sala ga ne tanya ga ne ba color je ado mayam han bagi step loi sale hidak tai loiraga samje chinge adu loiraga samje pipe su yam nungai ba do oire ba ko aham ba samje pura rough oiraga pipe da kreng kreng law ba do oi ba ko hojik ti pipe ma tam ne smooth oiraga yam nungai ba do oire yeng ba su phaja ba ba do oire ba ado mayam ngasi je ikhang khangau dana ko imana bi do gi khoi gi medical gi iche staff sing ko moi su ne ko khangau dana parlor se ga la e ba ko do gi kui na phangna do matung de khangau na phangna ba hai na pura ngasi ni mi je nok na phagi jogai tau dana adu ga gi khoi nupi mayam pun ba hai khangau dana phangna ba gi yam nungai ba nu mi to oi gi ba sigi nu mi je mayam hayeng dagi lumai su phaja rak to ri color ga to ana ko boi lai na si khang ba adu na tra di ai la ai na to yong nupi mayam gi la hai je nupi mayam gi tau na ri ba mayam se sim chu medical group la e khoi jam rao de ke all medical groups came and icha nang kai dau de ba nang ka dau de ba Hi, sir. nang ka dau de no I trading daw sila yung mi da exam taw ro kasi taw ro. no entry without face mask sai kram face mask jau de Kanam yaw de. corona matam Si da ma lai ra do. Kim tan lai ra se. Tum mi kan na. yo ti dong ni ma thang man no i poni tu ka machine jau rak te jau rak khai machine facial lai ra se ga Kya? sina Kya? hydra facial gi Ai ro ano wala ge. Si di yang man re theng ani ba. kan ma je gol gi ro gi na whole facial lotus lotus whole facial Nang kari taw bra sam ro pay bra. ado mayam sisna second step oi do ne ba hidak ma tai re adu loiraga thadoga do gi de hidak ma tai ra spa tawra ga loirani mayam thadoni duraga spa tawrani duga loire spa tawra loire ai kap ka miss lumai nang je kum de ga wi tu fazarani samje jam gano to man bagi di ando mayam sisna last step bodine hojite tai gi ba hidak do thadok loiraga spa gi keno mu tai re ba cream mu tai re si cream je tai loiraga spa tawrani adu loiraga lore sam si di jam sathina nungai re ba hana gi hai uraga de ko ado samju ai sam jam su lik pa do oye ba ko ui fazare fazare sen ga ne fazare ah